Engkau bapak-bapak, makutana lau dia anak nama kedah. Mau terima. Masya Allah ka guruku bapak. Natanai kamu kedah iga tanda tangani proklamasi. Dekui semi nama terukan terlepas. Ih, terliwat-liwat kali tu gurumu. Masa gara-gara tanda tangan minoblen, Masya Allah. Kamu asih. Nah, kita kikapat tau kasih asih. Tau mafudi. Nah, kelori tau iya bapak, tapi tahu na bapak lang sekolah baja, apa pasti na tanai sikka. Jadi vale naik daripada turun insyaallah ku gurunu lebih baik mengakui di bahan daripada bapak. Jadi wajan naro lawan masih sekolah kasih. Pas letu di sekolah di tanai di gurunu makada. Musen iga tanda tangan di proklamasi. Ampun abu guru. Situ menna. Iya, tanda tangan itu proklamasi. Betul ditambah ya Pak. Kau bapak-bapak, naulik anak-anak di Hasan. Wasan, kaya kalau. Ya namanya itu temen kaya Hasan. Laku pawang manu, makadah. Lo kima keti bapak. Jadi lawan di rumah Hasan lari, pawang mana makadah. Oma, lo kira maketi bapak. Jadi maka mana pawang bapanu kada tinta celaki. Jadi lari nuri Hasan na pawasi bapana kasih nama kada bapak tinta celaki. Udah, oh iya kurang vale bajan na ro matai tajang imana kada mah gitu mai dek kiasa mangoli. Jadi ada nasi sore Hasan kada Hasan lau pawang bapanu maka tinta putih ni mak lari tu mai Hasan na pawang bapana maka dek bapak tinta putih ni kada emak. Kada bapakna awan maknu kurang ikuti jari ada mapan malona engkau ibu-ibu nanti ki anakna lawan japa-japa di pelabuhan ini dia na sadar tiba-tiba anak lari medungno dikasih jadi nggoran indo na kada tolong kasih na mudeng anakku tasih may puro tahu di na barani tulong apa mandalang arutasi jadi goreng do na makada iga mulit tulong anakku warengi aga pun nelaw jadi tiba-tiba rong kanang burani malupu tau no magondrong no tato lupa no ditasi langsung na finder wana na betul na diasa wah teli-teli mana tuh tepuk tangan wah ruane tuh anak-anak jadi makada nilindok na pokoknya wondo ya dakundi aga pun telau pasti kecuali kata anak kundi sedihito ya ruareki ucapan terima kasih pada rona burane kita dan penang ibu aja natarenga itu tanah tarimbahan itu anak tak kasih nama cuy luang itu matu kumalopoi jadi maka dasar rondona begitu balik kebetulan eding kata bungaku 100 juta ta'ala nih sebagai ucapan terima kasih kadang wih sekali lagi tak ada penang lebih farlu itu anak tak kasih nama icumu pinelo matu kuliah jadi aga tuh vale maka darek kipa wareni tanah wareni doi temotoi tatol motoi aga vale lota barela kerja hai ini kedara naborane saya diminaseng lepuiseng bu aga ro iya sorong adendre makutana ini ina laril kaina makada bahwa magiro idina sebelum nanti pura boting dia nemu kembalian agak-agak ya di mai sebelum boting toy kemana nih mulian nak baju mulian nak sorot lalang sabak usyading sana mulian nabi pemantega sandal jepang es buah kemana nih mulian sana makada kaina iya robale uhulan ditikeng deh nada ngepeng tawang pusu di bawah Ada seekor anak tikus bertanya kepada bapaknya,
Bapak, yang terbang barusan di atas kita itu siapa, Pak? Kok mirip sekali dengan muka kita? Saksikan video selanjutnya hanya di Pak Carita dari Sinjai Utara. Sampai jumpa.